Pamirsa ngeranjang ring tatanan new normal sane sampun kemargiang ngawit rahino Brospati Lintang, pemerintah Kabupaten Tabanan menjalaran Dinas Perindustrian miwah perdagangan di Sperindak Kantun Ngawatesin galah operasional pasar tradisional. Kabid Perdagangan di Sperindak Kabupaten Tabanan Iwayan Primayani Mausang pasar tradisional sampun sayaga ngemargiang protokol kesehatan COVID-19 minekadi ngawi gunayang masker inggian para pedagang miwah krama sane matumbasan. Satios punike pedagang kepatutang mangde ngawi gunayang pisil. Kebausang taler indik serana pengecekan suhu tubuh termogan pamekas ring pasar Daupale Kantun Kirang mawinan presiden ngewetuang kerumunan santukan kera mengantre pacang cek suhu tubuh. Antuk punike angganing di Sperindak sampun ngajuang RKB permohonan termogan. Wenten taler pasar sane sampun sayage antuk termogan sane katumbas antuk swadaya. Ya diastun sampun ngeranjing new normal pamekas ring Tabanan indik galah operasional pasar Kantun Kuatesin. Kawawahin new normal leuwih kaartosang pinake pemargin protokol kesehatan sani kemargiang ring pasar tradisional. Indik galah operasional Kantun nganutin surat edaran utawi instruksi Bupati Tabanan. Kantos mangkit durung wenten pewarah indik galah operasional pasar tradisional ring Tabanan muali sekadi sedurung nyane. Artos nyane pasar ring Tabanan kantun kabungkah ngawit jam kutu semeng kantos jam 3 sore. Wartawan Bisnis Bali